Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje sonke sikubethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi ungenza umculo-ke laphana-ke upresident-ke wamabhinca-ke owaziwa kakhulu laphana-ke endimeni zomculo kamaskande njengoba-ke akade-ke e-addressa-ke yona-ke ination kamaskande ukhala-ke ngabo-ke abantu-ke ababili-ke abasusa-ke udlame laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngaye-ke uMyeza naye-ke laphana-ke uMax-ke umfo kaMakhanya bukeli ngabe kuthini-ke ukuphawula mayelana nale nkulumo-ke esithe yakhulunywa-ke uyena-ke umfo kaMacingwane ukuthi cha ngempela-ke uyakhala ngalesi siphithiphithi-ke esenzeka laphana-ke kuwona-ke uTikTok kodwa-ke esidalwa yizona-ke lezi insizwa-ke ezimbili umfo kaMax umfo kaMakhanya naye-ke laphana-ke umfo kaMyeza siyabonga lezi ezenziwe oMax kanye noMyeza ngoba lawo bafana bobabili benza iphutho okufanele beqonde ngqo bengalokho bengingiza bechaza bexolise nje bethi siyaxolisa Ningizimu Afrika silingekile nathi sase singene ephutheni noma kwakumele bekhuzane kodwa bathe behamba uhambo bavuka ubukhotheni ngoba umuntu mayekhuliswe engakhulisekanga kahle uyenzeka ubukhotheni bumfice ngendlela ibalulekile into okwazi ukuyikhokhela ngayo uwethu ungabona umuntu uthi hawu ozayo mengangifica kunje ekunganjani ngihlala ngikhuthaza abantu ngento esimple ngathi mina uthi kungena endlini yangasese noma kuthiwa i-public toilet ulihlanze ngoba kuyicala ukuthi ushiya amanaphanapha akho bese ungawaclean ngoba manje umcabangeli umuntu ozayo uzonyanya ngaphezulu koba wena uyinyanya indle yakho ngakho-ke kubalulekile ukucabangelana singabantu ngakho-ke ayikho into ebaluleke njengokuthi bavume iphutha bona bengangingizi bazole bayihloniphe ngoba uMax siyamdinga umsangane nje umgodoye nje kodwa asikwazi ukuhlonza umuntu ngaphandle kwenyanga yenyongo njengenyongo yenyathi sesithi usonele ingona phakade size simthole akwenziwa lokho kwelakithi lasakha khona ekhaya akwenziwa lokho ngosiya Myeza angazi uMyeza ngumtshana kodwa insizwa enamagalelo amahle esiyidingayo ngakho-ke ngithi-ke mina bamabe sebexolisile abangibonile ukuxolisa sangingiza abayiqoqe bami futhi bayeke lokhu ukuthi bathi bona mangabe bethi bayaxolisa balibona iphutha labo abalenzileyo bese bona beshintsha ama-account abo ebewabhala inyongo ngoba leyo nyongo siyayawazi umphumela wayo sekuke kwaba khona isigameko esinjalo sokuthi manje bezozenza insizwa ngokushintsha into yamanyala kade bethenda ngawo beyibonge ngothuvi yabona beyibonge ngothuvi fuck off nina qondani ngoba siyandinga ikusasa likunina ngakho-ke ngithi lo nto I can delete pictures and conversations. I can delete pictures and conversations on my phone. Awujalo makulele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasanginaki kodwa ngiyamthanda njalo makulele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasanginaki